nyuma y'amasaha agera kuri 48 umujyi wa Goma uri kuvugamo amasasu menshi cyane iyo turi kuvugamo urusaku rwinshi rw'imbonda n'amakompora hongeye kugaragara umutuzo dore ko n'imipaka yongeye gufunguka abari bari inyuma y'imipaka bongera kugaruka mu Rwanda mu mahoro ndetse n'ibicuruzwa bitangira kuva no kujya muri Kongo ku mahoro. Ibi ntago ari byo tugiye kongera kuvugaho kuko tumaze iminsi tubivugaho nkuko musanzwe mudukurikira murabizi. Tugiye kwivugira ku mugabo uri kuri koroza umukongomani nyuma y'ikiganiro yagiranye n'imfungwa ziri muri gereza ya Munzenze muri iki gihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ikiganiro kirekire yagiranye nabo arimo yigamba agira ati abanyarwanda ndetse n'abari gufasha M23 bose nzabafunga ntasize na Perezida Kagame. Kwigamba k'uyu mugabo nibyo tugiye kuvuga byatangiye kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga zose. Ibitangazamakuru byose biri kwivugira kuri uyu mugabo bitewe n'icyo bari kwibaza yaba yishingikirijeho nyuma yo kwigamba amagambo ameze gutya. Si ibi gusa kandi turaza kwivugira muri iki kiganiro ku myigaragambyo y'urubyiruko rwo muri Kongo ndetse rw'abakongomani mu mujyi wa Kinshasa rukomeze kwigaragambya rutwika amambasade yabo ya Amerika, iy'u Rwanda, iya Uganda ndetse bakanazisiribanga koko. Reka byose tubigeho ku buryo burambuye. Nje mugiye kubana Nedizo. Iyi ni Aldo TV Rwanda. Bahaye ikaze. Bamwita Gustam Mutamba ni minisitiri ushinzwe ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu niwe waje kugaragara yigamba mu mashusho yaje kujya hanze ari kuvugana n'imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Munzenze muri Goma, muri uyu mujyi wa Goma, muri gereza yari hari. Nyuma y'amagambo akomeye yaje kuba yigambira imbere yizi mfungwa cyangwa se yaba bagororwa bari muri no gereza, yigamba ko yaba bakorana n'u Rwanda, yaba bavugana n'abanyarwanda ndetse yaba abashyigikiye ku Rwanda rukorana na M23 bose bagiye kubafunga. Umugabo ukomeje kubivuga mu magambo akomeye cyane ndetse yerekana ko ashobora kuba yiyizeye. Abanyamakuru, abayobozi, abandi abantu bari bo bose bari kwibaza uyu mugabo yaba yishingikirije iki nyuma yo kwigamba amagambo ameze gutya none akayigamba ku gihugu gifite umutekano nk'u Rwanda. Reka byose tubirebere hamwe. Reka tubasubize inyuma ho amasaha 48 ubwo tugeze ku cyumweru ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2025 ubwo imirwano yari ikomeye ndetse ikaze cyane. Amasasa ari kuvuga mu mujyi wa Goma. Umutwe wa M23 cyangwa M23 wamaze kugera mu mujyi wa Goma neza uri guhangana na FARDC ndetse n'ingabo zaje kuyifasha ubwo ni SADC ndetse na UN mu ngabo yari yohereje za UNESCO. Mu gihe imirwano yari iri mwiba nibwo twaje kubona imfungwa zifungiye muri gereza ya Munzenze zirimo zisohoka zigendera. Ibi ngibi byavuzwe ndetse byagaragaye mu mashusho neza ubwo izi ngabo zari zimaze guhashya FARDC. Ubwo ni M23 yari imaze kurasana n'ingabo za FARDC irahunga, hasigara ingabo za M23 muri uyu mujyi wa Goma. Iyo mirwano yose yabaye imfungwa zirimo ziratoroka zigendera, gereza isigara yera de. Ibi ngibi tukabihuza n'iki kiganiro uyu mugabo yari yagiranye n'inyi zifungwa mbere yuko iyi mirwano iza kugera mu mujyi wa Goma. Ubwo hano kubasubiza inyuma gatoya ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo uyu mugabo yaje kugaragara ari muri gereza ari guhimanuro imfungwa cyangwa se abari bafungiye muri no gereza iri mu mujyi wa Goma neza. Mu manuro yabahaye ababwira ko u Rwanda ari rubi ndetse n'ubutegetsi bwayo ari bubi ndetse n'abavugana n'u Rwanda cyangwa n'abanyarwanda bose bari mu kaga. Umva amagambo yabibabwiragamo. Tugiye gutangiza kurwanda intambara turufate tugwiyomekeho. Ibi ntara 27 ya RDC Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guca umutekano muke muri iki gihugu cyacu. Iki turagishinga mu gukuraho uyu mugabo Paul Kagame. Mumumbwire Kagame si mutinya nzamwicisha ibiganza byanjye. Mumumbwire rwose abantu bakoreshwa n'u Rwanda n'uriya Kagame tuzababuha bose. N'igihugu cyacu ntitugishobora kuba ingaruzwa mu leta z'u Rwanda. Turumvikana imfungwa zose ziti nibyo mumenye rwose turababambada bose na Kagame ubwe tuzamufata tumufunge.
bose bati nibyo. kandi ikindi mwe muvugana n'abanyarwanda mubimenye, tuzabafata tubabohe, tuzababamba mwese, kandi turabikiza. Ni ukuri, ibyo ni ukuri kwacu. Ubu ni ubutaka bw'abanyagokuru bacu. Mwese munsubize, n'Ugande n'ubw'abanyagokuru bacu. Yego rero ntitutabyemera ko umwanzi wacu ari umunyamahanga, tuzaba turangiye. Azaza atwara ubutaka bwacu, kandi ibyo ntabwo bizakunda gutwara ubutaka bwa banyogokuru. Iki ni igihugu cyacu. N'Imana ubwayo ntiyakunda ko igihugu cyacu bakitujyana cyangwa se ngo tubigaruzwa mu heto zacyo. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda gukorera Kagame. Ni umwicanyi ruharwa, waje kwica abana bacu, waje kwica abanyekongo. Nicyo cyatumye mwisanga mu ngorane, kubera kutumva mukemera gukorana n'abagambanyi. Turi kumwe nabo muri aba bose bati nibyo rwose. Ndashaka rero ko mukunda kwikiza ababanzi banyu, mukabagaragariza ko mutabashaka. Nimwemere ko babashuka abo banyarwanda. Mumenye neza ko umwanzi wacu aho ari n'umwe, ni Kagame n'abanyarwanda bose. Ndashaka ko murakara rwose. Ijambo Mugabo yabwiraga abari bafungiye muri no gereza, ndetse n'ibimenyetso bikagaragaza ko ibingibi atari ibintu byamutunguye, kuko atari ibintu yaravuze bwa mbere, ari ibintu byamubaga mu mutwe. Ese uyu mugabo yaba yishingikirije iki? Ko tubizi ko ari umuminisitiri ndetse ari umuyobozi ushinzwe ubutabera muri iki gihugu cya RDC cyangwa se Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi za Kongo. Uyu mugabo nyuma yo kumva ibi bintu yivugiye n'umunwa we ndetse n'amashusho akajya hanze, arimo arakomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, bibaza ikintu kiri kumutera kuvuga ibi bintu. Aha wakibaza uti, ese uyu mugabo yaba ari kugereranya M23 n'abanyarwanda? Ibi ngibi ni ibibazo bitiri gutera urujijo, ariko uko amakuru arakomeza kugenda amenyekana, turaza kugenda tubibamenyesha. Reka twigire ku yindi nkuru iri gukomeza guca ibintu y'uru rubyiruko rwo muri Kongo rurimo rurakomeza kwigaragambya mu maambasade nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo inkuru yatangiye kugaragara, ndetse n'amashusho yagiye hanze ari kugaragaza urubyiruko rwo muri Kongo rwatangiye rwigaragambiriza ku maambasade, nko kuri ambasade y'u Rwanda, ambasade ya Uganda, ndetse na ambasade ya Amerika, tutibagiwe na ambasade y'Ubushinwa. Aha twakibaza ngo isi bibiri guterwa n'iki, kuko mu mashusho yakomeje kugaragara uru rubyiruko rwakomeje rugaragarira kuri ambasade y'u Rwanda, rwayigirijeho nkana cyane, rurimo ruratwika icyitwa imodoka, icyitwa ibikoresho ibyo ari byo byose byabibarizwa muri no ambasade. Bivuze ngo nta munyarwanda bakeneye hariya, ndetse nta n'ikintu cy'u Rwanda kiri gusabwa hariya hantu. Ibi bintu twakibaza ngo biri guterwa n'iki. Ahangaha nyuma y'izi nama zagiye zigenderwaho cyangwa se mu makuru yakomeje gutangazwa, bakomeje kubwirwa ko u Rwanda rushobora kuba rubashyigikiye cyangwa se rushyigikiye M23, bikaba bishobora kuba byo biri gukomeza kubitera. Ariko ukuri guhari nuko M23 ari umutwe wigenga w'abarwanyi, kandi nta hantu huriye n'u Rwanda. Ibi ngibi ntago wabibumvisha, kuko bakomeje kugaragara ku ambasade, yaba ambasade y'Ubushinwa, yaba ambasade ya Uganda, ndetse na ambasade y'u Rwanda, bakomeza gusiribaga ibintu nk'uko mu mashusho twakomeje kugenda tubibona. Reka tubanze tubereke muri no video nk'uko uri kugenda ubyibonera. Urabibona ko abangaba ari urubyiruko, ndetse rumeze nk'aho rufite ibyo ruri gushyira mu bikorwa rwari rwapanze nk'imyigaragambyo, kuko nk'uko mubibona bari gutwika imodoka zakoreshwaga na ambasade y'u Rwanda. Barimo barasenya inkuta ndetse bamenagura n'ibirahure biri kuri ambasade y'u Rwanda muri iki gihugu cya Kongo. Nyuma yo kugaragara muri uyu mujyi wa Kinshasa, ibintu byose babisiribanze, bameze nk'abarimo kwihorera ku byo M23 iri kubakorera umujyi wa Goma. Kugeza izi saha amakuru ahari nuko umujyi wa Goma ibintu byose byagiye ku murongo. M23 yamaze kuhagira iwabo neza cyane, bari no kuhatembera rwose, ibintu biri amahoro. Kugeza ubu ngubu imipaka ahantu hose irafunguye, ya imipaka yo mu mujyi wa Goma, yaba umupaka uza mu Rwanda cyangwa ujya muri Kongo irafunguye. Ibicuruzwa byatangiye kwinjira binasohoka, ibintu nta kibazo.
abashoferi bari bagaragaye bitsinge munsi y'imodoka cyangwa se bihishe munsi y'amakamyo batwara n'ubwoba bwinshi barimo baratakamba bavuga bati umukongomani atumereye nabi, amasasu atumereye nabi, turi kwibaza ikintu turi kuzira cyaducanze. Nyuma y'amashusho yari yakomeje kugaragara kandi kuri uyu wa gatandatu ibicuruzwa byari biri muri aya makamyo abaturage bari kubigabagabana, babahaye amavuta, babahaye n'ibindi bintu byose byari bipakiye muri aya makamyo. Abashoferi batakambye bavuga bati ibi ni ibiki, turabikizwa n'iki? Ibi byose byaje kurangira M23 nyuma yuko ifashe uyu mujyi ikaba iri kubishyira ku murongo neza. Kugeza ubu ngubu kujya cyangwa kuva muri Kongo unyuze ku mupaka wa Goma na amahoro biremewe nta kibazo. Ibi ngibi twavuga ko ari intambwe nziza M23 irimo irakora nyuma yuko isubije amahoro muri utu duce twari tumaze iminsi turimo urufaya rw'amasasu. Mbanje kubashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro, ye mwumvaga ya Ridizo. Iyi ni Aldo TV Rwanda. Ndabashimiye wowe utarakanda subscribe, musabye gukanda subscribe, like, share and comment, kandi turabashimiye gukomeza kutuba hafi.